Te tausanga lua filua sfulu, se tausanga whaingatai ke tātou katoa. Ona ko potianga e uke o te masaki ko te COVID-19. Mai se la iei, ko la toko la ni mawhai o a whaina o tō wola, ona ko te masaki tēnei. Tā alofa, tuku ingoa o Dr. Aloi Matau Filo te atu, ko fia la siau o avatu se whekau tā aua e winga loa ki te COVID-19, i mo te coronavirus, mai te matangāluenga o te ola lei o Tuvalu. Ko nei e mataapu ka whaipatinginan tātou i te viti o tēnei. Tasi, te masaki ko te COVID-19, ka e lua, te vailesi ko te SARS-CoV-2. I te maasina ko te esema lua awhi se fuluiva. E isi se whamai pneumonia ne poko i saina i te whakai ko Wuhan. Mai suke-sukeenga ne whai, ne maua ne lātou me te mafuanga o te masaki tēnei, ne mafua mai se vāenga fōu o coronaviruses. Te la, ne whakaingoa ei ne lātou te manu i o moko te virus tēnei ki te SARS-CoV-2. Ka ko te masaki i o moko te whamai pisi ne whakaingoa ngina ko te COVID-19. Tēnei la te whakaloanga o te COVID-19. CO, corona, VI, virus, D, disease, ka ko te napas fuluiva ko te tausanga te la ne mawai e te COVID-19. Ne wawi salalau te masaki tēnei ki te ukeenga o whenua o te lalangi, te la lai te maasina ko mati, luafe luasfulu, ne whakapā tonu e in WHO i te masaki ko te COVID-19 se global pandemic. E mawhai tāua whakawhasili, me ne pēwhia te wawi salalau a te COVID-19 ki whenua mai tuato saina, e tāua ke malamalama tātou ki te ngāluenga o te virus tēnei ko te SARS-CoV-2. A te SARS-CoV-2, se vaenga vailesi na vau mai te matakainga o coronaviruses. A manu konei e ngō ki coronavirus, ne maua i o mene discover mua loa i te tausanga i awhi iwa se lau onus fulima. Ka kilo tātou ki fōlinga o te coronavirus, i tai whakapau i loa mo se kalauna. Te kalauna lai te ngana Latin, se corona. E tēnā te mafuanga o te ingoa coronavirus. A coronaviruses e mawafua i manu. Kai inai tausanga ko te kātu, ne mawhai o mawatu me i vaelesi o manu o nei ko pisi i o me ko isi i tino. Ko nei la masaki ne mafua mai vaelesi o manu i o me ko coronaviruses. Tasi, masaki i whakaingoa ki te SARS, ne whakamafua ne te kolona vaelesi e ingoa ki te SARS coronavirus, te la ne pisi mai i civet cat ki tino. Lua, te masaki i whakaingoa ki te MERS, te la ne mafua mai i te kolona vaelesi i whakaingoa ki te MERS coronavirus, kai ne pisi mai i ka hamela ki tino. Kai ko te tolu, te COVID-19, te la ne whakamafua ne te kolona vaelesi e ingoa ki te SARS-CoV-2. Kai mo te vaitau nei, ko i whailo sukusukenga a sainisi me se a tonu e lo te manu ne pisi mai e te COVID-19. Ko tusa nei mo te tolu o taimi, ne matea ne tātou te pokotianga whakamataku ma pisi te coronavirus mai manu ki tino. Te masaki ko te SARS, e tusa mo te tino fitu lau, tino fitu mo te toko whā, tino nea whaina o tō wola mai te masaki tēnei i te tausanga e luawhi malelua. Te masaki ko te MERS, e tusa mo te tino walu lau, tino walu mo te tokotasi, tino nea whaina o tō wola mai te masaki ko te MERS i te tausanga e luawhi sfulua. A ko te COVID-19, ko silinga nei mo te miliona o tino ko o tina whaina o tō wola, talu mai i a te sema lua fesfuluiva. A ko te whainu mela o tino, ko i whanaka iloa te mate i whenua lasi pēnei mo sa Amerika. I tāua ke malamalama tātou, me uke ki a vaenga kese o coronaviruses e ola i manu. Kai mo te taimi nei, ko fitu a vaenga o coronavirus, ko o tine mawhai o maua ilunga i tino. E tolu mai iei, ko masaki ko nā ko o tine talatala atu, te SARS, MERS, mo te COVID-19, ko la ne lasi te roto whakamāseinga i ola o tāngata. Te lala,
Ki moa e manatu māma tātou ki te masaki ko te COVID-19. E tā ua ke nofo whai te tātou, kai ke ususitai tātou ki whautuanga ko o tine whola mai ni te matanga luenga o te ola lei o Tuvalu. Ke mawhai o pui pui tātou, ke moa e o ko te COVID-19 ki lunga i tō atu whenua.